Good morning. Kado we pasitame pini nali tumkat toko we pan nilhin pen ardom pejer ardom ani nali tum pen kaje thana ra peji alam mate topic kala hello prayerlessness mate kardom de that achathe see prayerlessness mate kardom de that buwa topic je thana de prang itum je thana ba prasidang what is prayer Arnam kardom ke kopilo mate kardom ke kopilo polam le tum ke cheng sike dum je thanam sinang dona tum ase ong tum sini ta hai what is prayer polon ta like it is talking with God. Prayer is talking with God nang li la pendeli or nam pen ka chingki mate sining pil he ka pinchong abang arna pen tum ka chingki kapan si prayer mate kardom bui pudam dona Philippi yang deng pi pli yang de sotrok Philippians chapter 4 verse 6 ada kita pulidam sana son suri alam sita ning biri bonta kardom la pen kachuning ripen pen keru pen le nang litum akenang ji anta arnama phan pachini non arnama labuta arnama ji pedana son suri alam sita ning biri bonta kardom pen la pen keru pen nang litum kenang ji anta arnama phan pachini non pasas tolong itu fan clear itu bagi tanda waktu dokter nasitum tang denon ba katum dam pilo nang prayerlessness kardom dedet kardom seletere kardom dedet chithi lasi what would be our answer if we ask ourselves thang panchar julo pura tangte what is the one things that stopping or hindering us from having a close relationship with God. Arnam pen kichpa mesen relationship ke mesen si fan itum fan na ke khang che mate itum fan na ke bung pring Arnam pen itum relationship ke mesen si fan itum fan na ke khang che ke kopilo ko itum pini charge dam sina anoten na ke matha poren sina itum post sina alam sofa. Okay, time's up. Our answer is that it is a lack in prayer life. Answer ke lahan lo, akethak ke lahan lo. Ko people si tum arnam pen relationship me medet ma polotang te idum kardom ki pangrewe pen ko. Lack in prayer. Kardom na thui tuma por chipi pedet pen ko. Bir the kam hasa por chipi re Arna phan kardom aport speak itu mobile kelang apordo Facebook kelang arni bang apordo ka ata me prang te mobile ke me jang hota mobile anarlo ke sang hota mobile arna ba ke trinki apor no time to pray no time to talk with God even many churches are weak in prayer personal life ke lagi kalang lo indut ke itum kardom aport speak mobile TV YouTube matangkam sa approach bigyaw boy please may even church are weak in prayer mondali tumakam kala ke kardom hendo akam wala tumabangke even church mondali tumta kardom weak don to nona bangke oson se kibilo pura dangte fasting hot muni dawe Thursday girja hot muni dawe kardom girja hot bang fotrok beji pastor di konto beji lapen ke fasting hota ke ong muchot ke nimarli tuman be ong tunga karbe church bang ke nimarli tuman ke choro ne jila tuman ke do ta nimarli abang ta chetong laple alam ma gala lo chetong laple sistem le tuman ke to ardom bong lo ta pinso tuman bang fasting and prayer na to big church lo general pen fasting organized to put in the pinji tanane festival pute rup don lapji nane sian ke bang tanga keron jita pute rup don lapji tapi ni ke fasting arna me hirje becho hang na itu me hem ninga sam longi fan itu me church ninga sam ke long ji fan ke jok ke long ji fan kar jong jok ke longi fan pulutang te munira be pin ji church fasting kardom apor
Lah hello, even church are weak in prayer. Ministers are spiritually drying up because of lack of prayer and prayer support. Even Mondolia Sartom, Pastor Deacon, plus pula member tum tak kejat man ardom pipi prayer support of it. Of course, they are weak in prayer, the leaders, but they don't get even prayer support from the church member. Church member pentala tum support long le. Penaposi Mondli Japa metak thida. Mondli long kachetan tenang doko. Mondli long chubong sai kachili sai ke doko. Abe be ke doko ke people of Colorado. Leaders itum kardom kivik penapo. Number C. Number hini bage church member tum ta leader taman ardom pipi dera po. Nanomake it is sad to see people who do not pray. Arna mardom de dera tuman ke theklong pen job ning duk mime. Arna me chade ingti ham law ning asam law ingti poteng. Arna mardom de derke. Arna mardom ports pipi derke. So it is very sad to see those who do not pray. Lapanaparta, but it is sadder to see people who would not even let others to pray for them. Halar tum kardom dilo me thang phan ke ponta bang phan alang phan pardom intimti pardom long le labang ko ning duk me lam lang abisi ning duk galing at lam lang labang pastor dam dikon wang lo pulo te pastor dam vai thode anam na kadami pulo te pinso bang na ne tetlo pastor dikon ke bang ji anam lam na thanli po anam na dom tikang le po mat na ne tetlo da ba we hem dam porlo so we dik po dam ji pinso bang hem hari po bang na lo pulo te hem hari po ke bang we ho pu bene kam da bok ta ho ada kene yem ke bang ta ho puji ke har da bene kam cha lang hun ta ho puji ke ya de ha rit dam ji puji ke ya alang tu bithang ke ardom dear lord ardom de lord bang phat alang phat pardom long le la sor dum da dok le ajak tu maka home service church men pathik lap tame cancel plot no sunday ke home service bang nang lo itu ham do por we itu ham mudi we home service cancel pastor deacon church member to ke dong here to make hang dam biji pan ni ka sam ke palong si pan kardom pe dami pan sai la ke just ting lo routine samar at lo January pen bon na or nang le bang ke home service cancel nem kardom bang nang ni don sunday ke tum ni ba be da ji ha na ni don purial ham ji dam ji ha na ni picnic chu dam ji puji matiya kam jo kok puji ba nang ni puji home service cancel be thang dom de lo ba phata pardom long le ha tu ba kala pan aru ining duk lang ne ba la se nang tu ben pini prayerlessness belong pen so ni lam se nang tu pen tu thana ra pe fasini ka number C prayerlessness ke kopilo kardom de ke kopilo pulo te prayerlessness is spiritual sickness. Kardom dedet ke lake karjong ake sulu lagi. Dorato. Kardom dedet ke karjong ake sulu. Prayerlessness is a spiritual disease that is crippling Christian life today. Kardom dedet ke lake karjong ake sulu. Halake ko piloma pulorate itum Christian achate. Christian akai itu panai pafik. Piniar ni tuhan Christian akai, ong tuhan Christian akai tuhan achate itu panai pafik dat ke lake kardom dedet penapot. Mada karjong ke su gelong lok penapot orang tu. Nang ni dat penili karjong ke su gitu kok pasti itum oke pran karjong oke pran mimedalo karjong oke pran itum viktalo orang tu. Lagi spiritual sickness mata lagi prayerlessness penapot. Cathanam tu sinang. A spiritual sickness person is someone who is clueless about God. Karjong kisu ke long atum ke lake kosong se karjong kisu ke long ma porot ke latum ke arnapan chini ni dat penapot. They are not knowing God actually. Natamar napan chini ne tikidolo. Arnam akari itu makaya chiti pan kopilo. Itu ma hem tu itu ma family pan arnam akari a plan and purpose kopilo. La chini ni dat penapot si kardom pangkrevi mate ardom de prayerlessness life kita kok kena sopan foto.
Nasi nali lependeli jong si arna mardom selet pik produkte nali lependeli penir ni antar na fan chini nila. Halo dili na temen todo por kipu dem kan bang. Adon tu bang la halo. He has given into the fleshly desire of which he is a slave. Atu make arnam, atu make la halo kardom selet mate kardom de that spiritual sickness karjong ke so long to make. Latum ke okan ning hang pasi opportunity. Okan ning hang, oka kali pasi latum opportunity. Mate pir he arong ade pasa por ke chipi, pir the khida pasa por ke chipi, pir the kereng pasa por ke chipi. Piluma potela sana tegrak tengke they are slave. Atake bana tum komara bana pulate arna mahotura bana ratake. So itana bana. Apane posi kardoma port speed tu dalo. Apane posi karjonga lama kamat chini tu dalo. Adon tu karjonga ke soi ko komara tumla pultang te. He or she lives an empty life in the sight of God. Arna mambegang den kiratum ke they are living an empty life. Empty kiratum arna mambegang den ke. Arna madom seledret, arna marni chinin le tum kiratum ke empty life. They are living an empty life. Hoitu pure thelong a plank phi ta hai gari tiung phom ta kok ta hai hem tala building chikim ta hai long le phelang do ta hai bank balance do ta hai office me arna mambegang den ma ke they are living an empty life. Empty arna mambegang den ma ke athemala ba hai ke plank ki phi elong le phelang ki dat ke ki ritum chi ponong le tum empty handed sedam di riang se sedam donatum and only God can fill that empty life. Halabang so empty life ke arnam se te fanang fill untoji arnam se na fill up untoji arnam se na pa playing untoji ronto se arnam para kardom itu apor chi perfect ji mate arnam pane tum apor kachinki itu apor chi perfect ji ronto adu tu jathanam senang every physical disease has certain signs and symptoms. La okna thu ke so jathanam senang chini te mu choje phan okna thu solo pulra te te bang solo pulrang te sign and symptom doji for jaundice lo pulra ame et hang ame ta et lab ji symptom doji ari chi min ta et lab ji abang ta et jong ji o lage jaundice ke solo putim chini sign and symptom to la sona taxi itum solo pulrang te it is good if we go for treatment in the early stage. Itum keso lo po symptom sin te lo gelo ke si itum doctor long dam pen ji check up long dam pen ji keso ke long pen ke mo keso tan op de keso tan op un elo pan doctor long ke dam ke tum ale ave na to lage pilo product lage halas ke thilo random ji asona thak se itum karjonga kai na thu keso karjonga keso to ni ardom de delo ni kardom vik pig do puti da prang ra arnam along karjonga keso ke pamia doktor ke arnam lo posi itum karjonga doktor he puti su do tum dam da prang ji itum karjong keso lo puti do product de itum dam da prang sigi mi mo itum chilo la phike la bangso keso chi pamia ni pe thendam tu la ke no chance ha daksi mo ke kangsayar ni sini ni don pirte dam tu po dam tu po ni nang kam klem na po ni ardam na fasting ena po mo thi dor pike no chance lasi non ni karjo ke so bomlo spiritual sickness so bomlo ko ni hot si tum a hok pera doctor lo tum dam prai me jisu lo to bang na prai na ji to phan dai ta me ki thana ka to bang ka hala lasi monira jat monira tum son thom aketak category do mane son thoma jat do monir do number 6 ra halo ne so bomlo pu techini sita mathakra ne a cardom vik pillo ne fasting and eat pillo ne thursday gilja absent pillo ne fasting mondui long misdun pillo pinan so fasting and eat pillo hemsi fasting away pillo cardom pankre velo pu techini sita me atum mathakra mane loge action ade loge la tum doctor lo mate arnam lo bang phi arjong doctor lo bang phi bor hini a category ke la halo monira tum long sonia jat ke la halo a jaha ka tum ke ne sobom lo pu chechini si healing upon matha
so bom lo po chini pen jok la masuk isu ke meje phan ne pene claim nang po doctor long dam nang po ne arna madam selet pik lo ardom vik pik lo posino ke arna phan dia chuang si ne non ke ardom ver po I ke thur ke mek jang hot family devotion church long ne program prayer program ma de mine tun po son healing pan kariye tun do la soni apa ke son thom kategori tum kala hanlo ke su pu chini sita ke meje phan ma that he ne cardom week piglo fasting and a pillo family devotion miss piglo puche chini cardom ports pipe pillo ne mobile no support pirong lo tv ke la ports pirong lo pirthe a khi phana ports pirong lo pu matha sita mela tum ki meji phana tum matha healing phan matha the a son thom category do tor do la sila so son thom category bong nangli le pendeli ko so a category no sido ke matha karang lo sido ma ni so bong lo pu ni sita Kini ke ne karjong ke so bom lo ardom seret pik lo apa sini non healing ipan ne karjong doktor di silong bang na po ake matha lo situ ma mate ne so bom lo stemi ne doktor lo nam le teta chok ne pana kardom bi dok pik lo ne ardom le teta chok bola so kategori lo situ lo ason thom kategori bang na li ko so kategori lo situ lo itu pini chari lo sina ache ke David alone long loan 41 verse 4 David asan si pulo ne pulo ne nang phan lang plot si pap claim tang lo hem phu ne phan injin sura ne pa metha ne nang phan lang plot si kam claim tang lo hem phu ne phan injin sura ne pa metha pu heal me have mercy on me and heal me Lord ne nang phan lang plot si pap claim tang lo pardon de pen apot aposin ne phan injin sura ne phan ne pa metha David tu pa astolong si David alun asang situm David asang situm ipa metha po bang situm kenang nana po pili tuhan bang number 2 kijut siya point lo number 2 pangalahan lo prayerlessness is a spiritual crime kardom de dat kala ke karjong na thisi thetung adai ke do bang lo is a crime lo hedum a crime na tholo na kardom de dat ke karjong na thu bang itu maron arkan lo te ke chok che claim tang lo la pen idai dulu idum no sarkar aron ke pathik idum kroi protai tu idai dulu lagi idum polis idum fanangri nang tar lipsi tu NF check polis tu machini dulu puratang tu for example your theron polis tu pathik lo mane sarkar pen pathik lo je horkari pen gari bek long le horkari pen si gari bek lo puratang te Polis tu thai don long lok pura ta bang ke nep check ko ha jail war thot lake case dana po thema lake adai do si crime lo lake gari pen hor ki jun pen gari ke bek se tame moder tum hor ki jun pen gari bek bom na tum aron ar kan bom aron kroi na pen hor ki jun pen gari ke bek bom pen jok mate aron kar kan pen jok pilo accident pen ke chitum do big lak tum gari ke bek pen accident कार चे फरने फाक पुजी हाँ बाइक एकदम इंजार फिट पुजी आलोनो टोंग रॉक पुजी तुम डिंक्रेंग लो पटे तुम चिनी पिकनिक से जोना पड़लो पुलो टंगते दे ओंग तुम बाइक एक्सीडेंट दो हर जुनलिंग पन वांग पो पिकनिक पेन तो वार बाइक एक्सीडेंट पेन थिनो ऑपरान मिशन से काई सांसे के चपता तुम चिनी हर जुन में गाड़ी बेक लोंगले पहरन कार कान नो लगे क्राइम नो पुचिनी पतला तुम क्लेम बम गाड़ी हर जुन में बेक बम tidak hilang hak gas atau hilang api putu hasung tu hilang hak gas lasono dong lasono taksi karjo kaino demi kardom de dat kila ke crime lo arnom lo adai dulu putu di pota ardom de bom pena jo akai cepa pil bom kisung kai lo ce welcome bom cepa bom kardom de dat pena jo ninga samse cepa bom ninga siksak pan cepa bom lapen ke kisung fan che phabom welcome bom life long card of the panajo hala bike ke bek tumle horjun nongle horjun me gari bek nongle pose bek bom panajo kai long kisung che phabom sar taxi nangli le pin de card ni lida cardom de panajo itum adom de ke pablo la ke dai dolu puchni sta claim bom panajo itum kisung che phabom e kar jong ta jok de dat ham me herang lo dam lai nangli pin de la allu ke break mate cardom de panajo so ong do na si cardom de ke la ke Piloma pulang te, laki nali arna pansi underestimate tu.
Ardom de that kelake prayerlessness kelake it is underestimate God, underestimate the living God. Ardom de that mane Arnam hirjime vipinda ne reng ko phanu mati Arnam jakong phakeni niche thedorde ne jakong silang ko phanu mati Arnam kera phakeni niche thedorde ne me thang penda ne chok underestimate lo ki kering Arnam se dor tam Ardom de that ki Arnam jakong phak lang rock lo lang plot lo ne hirjime ne jakong mas ne khiti pati de klembom ke ne pilo Ardom nai ha ne tangka bank balance do pena pos ne me thang ke claim pena pos ne cepat duk pena pos ne tangka bank balance do lo Arnam ne pikir ni ke po ateng lo la sara tu ke Ardom de rat tu ke lo chari de me thang chari cepat duk ne pass po Arnam hirjime nang ne Arnam mas understand because God want us to pray ati ma Arnam ke Tuhan arivang Arnam Ardom verse ni ke lanap sinang Luke chapter 18 verse 1 kasolong lapan latum kai kita ning run hup ning run hup hedabra Ardom ver nang ji tu ke than jisu lamlir ben than lo kai kita ning run hup hedabra Ardom ver nang ji ning run hup hedabra itu Ardom ver nang ji. We should pray always daily ani vang si tumar Ardom nang ji panaku hasolong puthilo 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 lo aku puthilo kai kita Ardom no kai kita Ardom no pray always hasolong pulo kai kita Ardom no not once in a week Sunday ni dobar ni Ardom no chot lagali whole week Ardom tilo Sunday ni ke girja do nai posi kadang Ardom no lanwet kali mate Christmas husani karna Ardom no chot lagali mo Good Friday hutun parnam Ardom no po mate han ni kan ki mi hut good tay ni kan si farman ni kan mi si Ardom chot asana Christian dem topic Christmas Ardom chot ki chopchi New Year Ardom chot chopchi Good Friday Ardom no chot ki chopchi dono to mate hoptai si pen Sunday ni si arna Ardom no pli chot ki chopchi hasolong pulo pray always mate pray daily ani fang la Ardom no posi Luke chapter 18 verse 1 lapen ke 1 Thessalonians chapter 17 verse 5 verse 17 isi Thessalonians kang dai pi pho ang da so kretos sidong pulo kai kita na Ardom no asi Christmas New Year Ardom chot Sunday ni Ardom no chot kelake chok chiro dono because Jesus knows that we are full of shortcoming athe jisu te fana to pi posena no Ardom na Ardom ver pulo ta jisu chini pa me je tumke weakness pa se plexa shortcoming itumke aniwang ta mistake claim do kopti munit okchar pasi itum spiritual weakness pan pap ke aniwang se plexa mate victim of weakness ke pasi jisu ke chini et pan sinatum kai ke ta na Ardom non ma di tulo jisu ke aba di sina ma di athe ke the great prophet Samuel considered prayerlessness as sin hetung montri Samuel ta pulo Ardom de that ke paplo pusi Ardom de that ke paplo pusi sam isi Samuel ang de pi kreni ang de so thong ke pa inko ya ke thong de me pulo je Ardom de that ke la ke paplo pusi pulo situm na nasina uridam de na neli phan ke hempu phan lang plot si nangli tum phan Ardom pi pe pen pap ni pakrem krelona nangli tum phan Ardom pi pe pen bot neli phan pap paklem krelona se peda kayo di pap paklem long lelona itum bang phan Ardom pi pe da tapa ime tham phan Ardom de da tapa asi Samuel ta pulo hedung amon Samuel ta pulo Ardom de da kela ke sin mate pap pasi pudam do asi like any other sin it will be judged itum baisa choklam no bote marna fa insai ji chonghulu putar nam na insai ji mane pana pranar mut no putar nam itu fa insai ji asana thaksi Ardom de da pablo posi itum Ardom de da pana pore tum arnam itu fa insai ji itu fa just ji kan saya in the end God will judge all humanity kijudarni arnam muni do anapha kind anapha arnam inside ji judge ji do no hala so no one can escape
bat tu ta cepat jok ni cepat tu ni arna makang sai pa arna makang sai ang noi tung arjap tam vaccination ni song policy lasi know your end today pini leitum itu makijut ardi kang sai pa itu pini cicini dam na pini non kering pa makai pa situm cicini itu makijut kai ko song ko cicini da non present life pins because let us know our end today non right now non apor itu cicini na itu makijut kai ko piplang. Are we guilty of prayerlessness? Itum pini kardom de pina jog itum pini pap claim de toma chok de toma pini itum charge da mona dona aka prega pap le ini dia ka chohang ason dak thaksi arna mardom de pen pap that apota itum arna malo itum dia chohang na mate dia chohang na ji dona arna malo ni bhul piklo na pana kardom aport pipi dat ke pura pini itum arna malo itum dia chohang dona chohang na dona athema isi John ang de PC ang de so sirkep long pulo arnam ke itu pap ke dia considerate arnam lam karju abang putin putha arnam